Dobro jutro, slušate Prvi glas, podcast portala Telegram. Kao i svako jutro donosimo ključne teme našeg vremena. Možete nas poslušati kao i obično na svim boljim platformama za podcaste. Moji gosti su danas Nera Valentić i Hrvoje Krešić, kolege sa televizije N1, koji su se nedavno vratili sa zapadne obale. To je onaj dio Palestine u kojem još, naglašavam, još nema pravog otvorenog rata. Nera, koji su osnovni dojmovi koje donosiš sa tog novinarskog terena? Dobro jutro. Jutro, da. Dojmovi su podijeljenost, neizvjesnost i apartheid. Na prvi pogled, ovo baš što si rekao, zapravo ne djeluje kao da je nekakav sukob u tijeku, ali nekako se čini da bi bilo puno lakše objasniti da je na snazi oružani sukob nego ovo što se sada događa. Zato što ta podjela između izraelskog i palestinskog stanovništva, netrpeljivost, strah palestinskog stanovništva, podijeljeno života od prometnica do mogućnosti zaposlenja je stvarno nešto što na prvi pogled možda nije uočljivo, ali je strašno. Kažeš apartheid, možeš malo to nekim primjerom prikazati? Pa zapravo postoje najplastičniji primjeri. Gomila checkpointova na kojima ako si Palestinac uopće ne možeš proći ili ući. Nas su vodili kroz žuta i narančasta rampe. Žute rampe su, kad imaš sreće, pa je otvoreno, pa je uglavnom otvoreno. Narančasta rampa je, ako je narančasta, nema šanse da prođeš kao Palestinac. Ako si Palestinac i voziš se izraelskom cestom zato što paralelno postoje dvije prometnice, jedna je za Izraelce, druga za Palestince, i samo staneš na autobusnoj stanici, možeš 3 mjeseca završiti u zatvoru. Kad prolažiš checkpointove, vozeći se, imaš ogromne crvene prometne znakove veličine onih naših kad smo na autoputu pa je za odmaralište. Mm-hmm. I onda piše na 3 jezika i 3 pisma: ako si Izraelac i ulaziš u ovo područje, ovo je za tebe opasno, ovo je područje palestinske samouprave. Mm-hmm. Hrvoje, ti si prije 16 godina bio sa kolegom Jerkom Bakutinom još dok smo zajedno radili za Novi list. Nekoliko tjedana na Bliskom isteku, između ostalog i na Gazi i na zapadnoj obali. Možeš malo usporediti 2009. zapadna obala, 2025. Pa stupanj represije je puno viši. To u jednu ruku možda ne čudi obzirom na sve što se događalo u Gazi i na način na koji je Izrael odgovorio na Hamasov napad na Izrael, izraelske civile, ali opet čovjek ne može ostati imun na to što vidi. Jako se promijenilo, puno je intenzivniji, dakle tada je bilo za nekih, sad ću slagat vjerojatno, ali 100-150, ako ne 200,000 setlera, ili ne znam kako bi bilo najbolje, naseljenika da ih prevodimo. Danas ih je 700,000. To su Izraelci koji de facto otimaju teritorij na zapadnoj obali. Onome što se formalno u međunarodnom pravu i međunarodnom dijeljenju teritorija smatra palestinskim teritorijem. Znači oni žive tamo i ne prihvaćaju palestinske zakone. U tome je problem ili u nečem drugom? Oni žive tamo pod velikom zaštitom izraelske vojske i grickaju pomalo taj palestinski teritorij. Oni tamo na tih 700,000 naseljenika imaju nekih 350,000 oružanih dozvola koje dosta intenzivno koriste, prema barem onome što smo mi imali prilike vidjeti i čuti, i izraelska vojska brine za njihovu sigurnost, ne za palestinsku. Smiju li Palestinci tamo imati oružje? Ne. Ne na način na koji ga imaju. Mislim, ja nisam primijetio nigdje ništa što bi upućivalo na to, ali ne mogu to ni zamisliti da Palestinci hodaju okolo s oružjem na način na koji izraelski naseljenici hodaju okolo s dugim cijevima. Mm-hmm. Mislim, zanimljivo u tim setlerskim naseljima
u nekim momentima uopće ne možeš skužiti što je legitimna izraelska vojska, a što su setlerske milicije i paravojske. Onda ovi Palestinci onako objasne, pa evo vidiš tu imaju značku, pa ako nema onog broja, serijskog broja vojnika, onda to znači da je milicija, nisu pravi. Ali ako nema neke jasne insignije, jedinice, što naravno neistreniranom oku nema nikakve ali roba je ista, auti su isti, znači jasno je da je to sve iz iste špine. Iz iste kabanice, šta bi se reklo, da. Najteže pitanje, naravno, narednih par mjeseci, par godina, što očekivati? U ta situacija koja zvuči tako da je Balkan bačvica baruta, a ne bure baruta kako ga se često krstilo. Mi smo dosta razgovarali sa ljudima s kojima smo tamo sretali na svim razinama. Dakle, uspoređivati recimo vrijeme druge intifade i sve što se događalo za vrijeme druge intifade i danas, vidljiva je jedna velika razlika. U drugoj intifadi je bilo jako puno nereda s palestinske strane na zapadnoj obali. I bombaša samoubojica, i terorističkih napada, i svega drugoga. Danas su tu dva razloga zašto je situacija bitno drugačija. Jedan je razlog taj što su oni u strašnom strahu od izraelske vojske, koja je naprosto oružano i na svaki drugi način premoćna. A drugi je taj što jedan jako veliki broj Palestinaca, a sad ovdje mislim da moramo naglasiti da ne govorimo samo o muslimanima, govorimo o palestinskim kršćanima, govorimo o katolicima, govorimo o raznim drugim vjeroispovijestima koji imaju ispred sebe predznak palestinski. Dakle, palestinski kršćani itd. Oni se boje da će svako nasilje koje dođe sa palestinske strane biti isprika da se ono što se dogodilo u pojasu Gaze proširi na područje zapadne obale. Dakle, da napad koji je bio nesumnjivo zvjerski, grozan, teroristički napad Hamasa na izraelske civile, pokolj neviđen nakon Drugog svjetskog rata, mislim za Izrael, jeli? I kojeg tamo također ti Palestinci s kojima smo mi razgovarali osuđuju, ali oni se boje da onako kako je Izrael to iskoristio za ovo što se dogodilo s pojasom Gaze u zadnjih godinu dana, sa desecima tisuća mrtvih i raseljenih, da bi se ista stvar dogodila i na zapadnoj obali kada bi se dogodio bilo kakav vrlo agresivan i vrlo intenzivan napad ili oružani ustanak ili nešto slično na zapadnoj obali i bježe od toga ko vrag od tamjana. Naprosto ne žele pružiti izgovor. Ali misliš da je ta situacija na oštrici noža održiva? Jer to je dosta ozbiljno balansiranje zapravo, ko da se čeka stvarno da se dogodi, da bukne nešto. Pa nije održiva, ali mislim da je to u konačnici izvan Palestine, najmanje ovisi o Palestincima. Daleko najmanje. Što će se dalje događati? Oni su u svemu tome puno više objekt nego subjekt. Nera, kako izgleda tamo na tom terenu dogovaranje putovanja gostiju, posla novinarskog? Pa zapravo je dosta ad hoc. Mislim, možeš ti imati na početku neku ideju šta želiš, kako želiš, ali na kraju si ograničen sa nekim vrlo bazičnim granicama. Evo, na primjer, nije otvoren checkpoint i ne možeš proći i sad si već tu izgubio sat i po vremena, vrtiš se po gradu, izgubio si 2 sugovornika. Razgovaraš s ljudima, oni imaju priče koje stvarno su da ti pamet stane, ali ti ljudi se boje to reći u kameru. Svi su svjesni toga što je danas medijski svijet i koliko lako uz 4 dobra hashtaga i pretragom možeš naći nešto što je netko objavio. Bilo gdje na svijetu. Nije to njima garancija da su oni zbog toga sigurni. U krajnjoj liniji ne želiš niti izložiti ljude takvom riziku i strahu da će imati posljedice radi nečega što su ispričali. Mislim, mi smo bili u ovom jednom beduinskom selu na obroncima Hebrona. Hrvoje je imao razgovor sa beduinskim vođom, mislim, njegova priča je malo je reći fascinantna, može Hrvoje više o tome ispričati, ali u jednom momentu je samo došla vojska
i na mobitelu su pokazali ovo je sada vojna zona, imate 5 minuta, govorim vam Big Brother, doviđenja. I pokupili ste se svi skupa. Da. I vi i Beduini. Ne, Beduini su još ostali neko vrijeme, ali novinari, NGO i bilo ko drugi ko nema tu pravo biti, mora napustiti teren u roku od 5 minuta, a i ovi što ostaju, nakon toga ostaju izloženi daljnjim navalama nasilja. Dakle, među ostalim, ono što smo tamo vidjeli, evo, završava negdje sad sezona branja maslina, koje prinose tom nekom jadu koji još uvijek postoji, a može se nazvati nekom palestinskom ekonomijom, odnosno palestinskim gospodarstvom. Te masline su spaljivane, zasipane suzavcima, otrovom, izvori vode odakle se napajaju životinje su trovani, i sad mi ćemo otići i onda to više niko neće imati način kako to dokumentirati kad se dogodi prvi idući takav napad od strane naseljenika. Sad, to što su oni tamo ostali nije baš neka sreća. Mislim, u krajnjoj liniji i to što smo došli, mislim, oni objašnjavaju ti kao ne može izraelska vojska tebi ništa, ti si stranac, oni bi trebali zvati policiju, pa onda bi policija trebala na tobom urgirati ako si napravio nešto krivo i sad možeš ti tamo ići tjerat mak na konac, ali ti ljudi moraju tamo ostati. To nije nešto što radiš. Cijela njihova urbanistička ideja settlinga i doseljenika je poprilično zastrašujuća, zato što sva ta naselja su na povišenim mjestima. Što znači da imaju potpunu kontrolu nad podnožjem brijega gdje žive Palestinci. Voda, naravno, izvori vode i vodovodi su na povišenom. Znači oni imaju duple cijevi, odnosno na jednoj cijevi imaš duple ventile. Ujutro se probude, padne im na pamet da ugase vodu i zatvore glavni ventil od vode. Svi Palestinci, bez obzira da li je ta kuća nekakva mala potleušica ili lijepa kuća trokatnica, na krovu kuće imaju tankove s vodom, jer nikad ne znaš kada ćeš se ujutro probuditi i neće biti vode. To je zanimljivo, dakle, da brzo naučiš razlikovati iz daljine palestinska, izraelska, odnosno naselja izraelskih doseljenika, jer jedni imaju na vrhovima kuća, svaka ima tank s vodom, a druge nemaju, jer nemaju problema s vodovodom. Postoji li kakav drugi naziv kojim se može zapravo označiti ovo što već sad jako dugo Izrael radi na zapadnoj obali putem doseljenika, osim ratnim zločinom? Ne znam. Meni je to užasno teško kategorizirati. Znači samo da ne govorimo o Gazi, o ubojstvima, o desecima tisuća ubijenih. Samo zapadnoj obali i naseljenicima. Da. Pa meni je to užasno da oni tamo koriste termin okupacija i inzistiraju na tom terminu okupacija i kolonizacija. To je na međunarodnom pravu da definira, čak i kad definira, jako definira, nisam siguran da to danas u današnjim okvirima nešto previše znači. A dobro, nisam ja pitao međunarodno pravo, nego tebe. Šta ti misliš? Je li to, da li se takva vrsta okupiranja teritorije, takva vrsta maltretiranja slabijeg stanovništva može smatrati ratnim zločinom? Pa, ne znam koliko je ratni zločin, jer rata nema u tom klasičnom nekom smislu. Nema masovnih ubojstava, nema onoga što smo navikli gledati u svim ratovima. Ali meni zaista nekako prvi na pada ovaj termin kojeg su i dole vrlo intenzivno koristili, okupacija i kolonizacija. Dakle, polagano oduzimanje teritorija i istjerivanje jedne druge grupe ljudi koji tamo žive svim mogućim dozvoljenim sredstvima i nedozvoljenim, pardon. Mislim, ova dozvoljena sredstva to ide do levela da se voziš cestom i da imaš kilometre zabijenih izraelskih zastava na 3 metra razlike. Zamisli da na našem autoputu... A možda neki rođe ima tvornicu zastava. To smo i mi pomislili, da možda. Ipak iz Hrvatske ste došli, da, logično. Ali mislim, to je isključivo psihološki rat, odnosno to služi za svrhu psihološkog rata. Jasno. I na kraju imaš... Ali ne bi isključio rođu svejedno iz jednadžbe. 100%. Ne, mislim, tu...
To jest nevjerojatno plodno tlo za korupciju. Mislim, sada prije, dakle, tu korupciju ima na sve strane. I na palestinskoj strani preziru brojni Palestinci palestinsku samoupravu, ali i sa izraelske strane, jer u principu ako si ti spreman biti doseljenik, ne pitate niko previše. Ko si bio, šta si radio, jesi li možda i sam neki zločinac ili kriminalac kojih ne nedostaje u tim redovima. Zna im se ime i prezime, zna se ko su bili, što su radili, ali nikakvih posljedica po njih nema. Potičete se, dobivaš subvencije od države, surađuješ sa različitim građevinskim tvrtkama koje ti pomažu u izgradnji tvojih naselja i kuća. Ona su tipizirana. Ti kad voziš i prolaziš pored novog naselja koje tek niče, koje se gradi, ti vidiš da je to po šabloni. Dakle, tu za građevinsku industriju je zaista sveta zemlja. A znači Rođe ima i građevinsku firmu. Rođe ima i građevinsku firmu i štanca zastave, ničeg ne fali. Katastrofa. U jednom od svojih javljanja kazali ste čak kako se i sama vojska žali na ponašanje naseljenika na zapadnoj obali. To mi je dosta fascinantno. Prvo. Ja. Samo ti preuzmi. Da se vojska žali. Pa, mislim, oni u nekom momentu dobiju očito dojam da mogu šta hoću. Pa malo to čak i vojsci tamo zasmeta. Pa vojska je nekoliko dana taman prije našeg dolaska tamo. Da, baš je bio onaj incident. M je bio incident, M je bila i službena objava statistike koju prati i objavljuje izraelska vojska koja je u neku ruku između čekića i nakovnja. S jedne strane je pritisnuta time što mora štititi te doseljenike koji tamo se šire sa vrlo, vrlo jasnim političkim predumišljajem. S druge strane ima neke svoje unutarnje limite. Koliko može, šta može, koliko ljudi ima, koje su njene odgovornosti, ne može biti i tužitelj i državno odvjetništvo i policija i pravosuđe i sve. I onda u jednom trenutku, kako bi sprali odgovornost sa sebe, kažu dakle ove godine, po službenim podacima izraelskih obrambenih snaga, u prvih 9 mjeseci ove godine je zabilježeno 704, ja mislim, incidenta naseljenika nad Palestincima. Usporedbe radi, u godine prije toga ih je bilo 650-670. Dakle, za 3 mjeseca manje provedenog vremena ih je bilo više. Da, s tim da je i ta brojka od prošle godine zapravo prilično zastrašujuća. To su gotovo 2 incidenta dnevno. 2 dnevno, da. Ove godine i preko 2 incidenta dnevno. I dok smo mi bili tamo, dogodio se dakle jedan napad na beduinske šatore gdje su doseljenici napali izraelskog vojnika koji je u tome stradao. Nije doživio teške tjelesne ozljede, ali u tome stradao. I onda se o tome oglasio izraelski predsjednik Herzog na svom Twitteru, odnosno, X-u, rekavši da... X nikada neće biti. Da, rekavši da to nije ok prema izraelskim vojnicima, ali ne u smislu kao nije fair prema Palestincima, nego naši vojnici bi trebali svoje resurse trošiti na nešto drugo, a ne da se brane od doseljenika, i da ih oni napadaju. Oni su u konačnici naši vojnici, mi ih svi moramo čuvati. Da, Gaza i zapadna obala 2041. 16 godina od sad. Postoji li iko ko može prognozirati tu situaciju i gdje na svijetu? Osim Trumpa koji će tamo graditi. Baš sam htjela reći, samo da ne bude Rivijera kako je Trump zamisli. Pa ne znam, jako mi je teško to predvidjeti, ali neću biti iznenađen ako to područje sa ovakvim međunarodnim poretkom kakav danas gledamo bude u konačnici zaista potpuno kolonizirano i Izraelci budu Palestinci budu već nekako protjerani, stavljeni na svoje mjesto i da bude nekako potpuno legaliziran apartheid u tom području, jer demografski gledano Palestinaca je više. Dakle, ako bismo sada sav taj teritorij formalno prepoznat kao zajedno, ako bismo rekli nema rješenja dviju država, nego svi žive sad u jednoj državi,
Ja ne vidim kako taj Kneset ili kako god će se taj parlament ne bi bio pod palestinskom kontrolom. Ne vidim kako bi u njemu moglo biti više Likuda ili koje već stranke, a manje Hamas. Ili koje već stranke. Pa postoje razni izborni modeli. Pa postoje, ali hoću reći, dakle, neću biti nimalo iznenađen ako na kraju cijela priča završi potpunom kolonizacijom tog teritorija i prešutnim nekim dogovorom arapskih država kojima Palestinci služe kao moneta za potkusurivanje i oko toga valja biti potpuno iskren. Ako ih naprosto puste niz vodu, jer eto, tako će se dogovoriti lakše s Trumpom bin Salman ili ko već, pa neće niko puno plakat za njim. Da, ja se slažem s Hrvojem, mislim da to najmanje ovisi o Izraelcima i Palestincima, da više ovisi o trenutnom momentumu i igrama moći. Dobro, hvala vam na ovom gostovanju. Mračna je tema, ali šta da se radi, moramo o takvima pričat. Vas sve pozivam da nas naravno nastavite slušat, koji obično svako jutro, svakog radnog dana, fino prije posla, malo poslušate nešto pametno, bar kad ja ne vodim. I pozivam vas da svakako iskoristite priliku, ako već niste, imamo akciju za Black Friday 2 u 1, platite Telegram pretplatu godinu dana, možete nas čitati 2 godine. Lijep pozdrav! Ova epizoda Telegramovog podcasta Prvi glas nastala uz potporu Open Society instituta Sofia i sufinancirana od Europske unije u sklopu projekta Media Resilience. Izneseni stavovi i mišljenja isključivo su stavovi i mišljenja autora, te nužno ne odražavaju stajališta Europske unije, Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu ili Open Society instituta Sofia. Europska unija, Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu ili Open Society institut Sofia ne mogu se smatrati odgovornima za njih.